I ambil wudu, I baca surah Kahfi 1 sampai 10, and then surah Baqarah juga 1 sampai 5. And then I rasa macam dah tenang sikit. Baca Bismillahirrahmanirrahim on the way nak masuk balik embalming. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi tu kan. I jalan jauh-jauh dulu. Diorang tengah make up. Muka dia balik. Bukan muka you dah? Dah bukan muka I dah. Allahu Akbar. Jadi I macam, untuk siapa yang nak jadi embalmer ataupun nak masuk in this line, walaupun volunteer, bermula dengan volunteer dulu, first you kena good in Quran. Okay. Itu yang pertama. Yang kedua, you kena faham bahasa Arab dengan makna dia sekali. Sebab bila you tengah takut, macam Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi, dengan nama Allah, tak ada apa-apa yang memudaratkan dengan nama Allah, you faham makna bahasa Arab tu. It's very important. Sebab kalau you tengah panik, you tengah takut, you baca tapi you tak tahu makna,